Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki accredited social health activist kibadan hapo kalama jong ke Meghalaya Asha Workers Union kila rai ban pendong da jing sange traikam ke baklemput sengi ne ke indefinite strike hapo ke jelam barok kawai kaban sedang nado menta ke sengi ke khat kendai trik ubna jelew arajar arpuai kum ke jing persya ya ke jing le menti jong ke sarkar jela ha ke bayadai bat ke jing bamsiu ya ke bainong ke badai ban yo nado usnam arajar khat ar Haka jingya keren bat gilat pathai khubor kinong yalam jong ke mabu ki bekentup yang ke presiden ke kong Mira Jun Mersing bat ke advisor ke kong Sony Kharjana kila ther teng ya ke sarkar jela ke balale bemsut nyo ya ke jing trai shitom ke jongki bat ke jo ke por kila ongru ba kani ke jing sange trai kam kalong namar bakim la shu ban shu trai mon ngobha ya ke kam namar ba makiru kidon kam ya ke bam habaki trai ya ke kam Di bakum juru nak kalian jungi kumban syupin kan mau kendian. Nyela ai por ya sarkar shita yau makin siulut no ya baru kai kidius ki basa ki jungi kumban nyela aju penmenah ki news ki balada. Kadius jungi ka badai ke ABS MMBS ka basa teng na du usnam arhajar khaar. Tinggal dawa na sarkar baka ong ban ong baka sarkar kan siu develop no ya baru kai kini kidius ki jungi. Tiba kumjuru midawar ya ke sarkar baka di ban siulam yang ikan kumba kasiu ya ki kumba kasiu ki asah ki state mo nama hendiat kumba siu tu ya kata every year na kalian tu ki asah ni don ke conference meeting kabani long shisna mo kum shadali sapo visa kapatam ki jalla tingira ya ka report ke bakal kelang kan ki asah baru na ki state ki warra kastit ke jongki ke siwi ki asya prahajar shifa wajar ka arhajar ter kunta ndre ke ai ga basmusi bar ke basnu le ran kalong banati asya jong ke jela Meghalaya jongi ni klami ok ban tau shi ki stit ba kastit ke jongi ru kale alang yani kumba ki stit ki le ki asya tekat hadu menta ke ai ke ba ka Meghalaya stit ke jongi ke sarkar jela kale ki asya jongi ki badon po Meghalaya stit na kaliang jo ka central government kala penbenaya ka ananarium ka bahkan siu arhajar tengkashi benaya ki asya dan rei hapo Meghalaya state ke jongi ka kala insentif no kane ka hadu menta empat don kinu ki asya ki bayo ya ka arhajar tengkashi benai di habani lab ikine ki ai na kaliang jongi kum kinu yalam chok union nimban si bagin lek pensau sya ka sarkar gin lek kerpat sya ka sarkar ban pensau haki halor ki jing ki bangi ngidon bangi ni kuat bani yo ke jing siu kumba ki asya ru ki yo kendiat ni keren ini apa hak bayade baru covid ru hak bayade baru covid ya ki asya ki penmang bakin siu shi hajar tengkashi benai bakin trayu covid katanya trayu covid nadu lasia tapi sa kidang siu ini mentausnya hau benai march dia kat bakum ke jing yo nadu pasdang jong covid ka state government ke jongi ka thungkam da kispa angut ki brio ki covid staff ki bantrai na kabanta jong covid ka starting salary jongki kandai khatra hajar bat arhau hajar kat baya ki asya ki pendurut e kakam jong covid khapalat bani ki staff covid balik kan la ban siwi ki asya sal hajar 2 hajar lani khatra hajar arhau hajar kumba ka siulang ki bai kani kadai ki jingli aben persya jong sarkar jela ha ka bedai bat ki asya ki jongi hadin bangila pha kum tu ya ke jing ngila pha ya ke jing tep shapi lengba ki news ka bangila penmi lembaga news ke bagi lak ni men ka kharwai tarik jong mentau banai bagi ong bang ni ap ya ke jawab jong kasarkar hapo khat tarik balada kam jawab ya ni hapo khat tarik kebut nimban se ni hapan ya be khmat mo temenin kala de ka khat tarik kenrena kaliang jong kasarkar kam don kono ke jawab akan ay ni ti bat khania ru ko ban penpau hung ni kat no kono ke basno ngo ban yu ka ba kebasolongo kan habangi yo iya kan news ke bana kaliang jong health minister Ukraine men khat nyu tarik jong mentau benai ki asya barokat kisah ha ko umdum namar na kaliang jong health minister ong bangala de pelat ya kapisa jong ki asya ka badai shi hajar tungka tingi kwa akin ba health minister jong in pensai namar hang tu iklam pensai bat ni iklam tip hiru kan ke shi hajar tungka kan dei na ka banta ka bat ki asya jong ka Meghalaya state hi barokat ki wi ki don Nriu hajar arspa sampu frangut. Tekani kasi hajar tengka kandai kebangin hak banya sam hak pedengki. Nriu hajar arspa sampu frangut.
rangut ki asya ni kandai ke ba syih jatun kana ke bentai iwi asya ni bat kat no total amount yang kata ke pisah ke ba i pelaj menu kat no kata ke ba i pelaj ya kata ke pisah kat no tengka i asya ide ban marwai ide ban yo ya kata ke pisah bat kata ke pisah ka dina ke bentai ka i tinggi baru khot kum kino yalam jang kamu idon hapadeng ko ni selong ngo habangi i ki kot kubor haki kubor ke ba mai ila kerni ong la de pelaj ya kene ke syih jam pe nak kalian ke jongi ni ko ahiru ba nak kalian jong iso mo ai health minister in sobaban pensai ke tiap halor ke banyak dei bat ke ke bisa dia kendiat shishu kum kendiat shishu kum bersih keren ha ke ba halor ke ke site ke bangi yashim menen ni la don ta special meeting hi jong ki asya jong ke steer barok ke we ke bedon po ke shatri jong ke mau ngisngau bangin nom la shi hi bangin nang tre ka kam namar sisen bangi ni dang dei ki brio ni don kam ban bam la da klem ka bam ni nom la hi ru bangin tre ka kam dan mereka ke ba pelong ki asya mentaya ki asya la pelong ki bekin sutrai ya ka kam klem don manu ba perkat nak benta ka bam ke joki hot ni i hapo kan during this covid time mo ki bana ki we ki department ki ai silang bat ke department ni la ban len ya kata ni ai kublai hiru ni phai ke jing kublai sha ki police department ni phai ke jing kublai sha ki block department ni phai ke jing kublai sha ki social welfare department nomor play lingba ke jing terilang jong ki bat ke health department kala bansi ya ka life jong nu re jong nu hendrai ke ke bangi solusi kalong bakat hadu menta ka klip man mdan manu ba ko bansi ya ka life ke jong ki asya namare ki asya la shu patrai covid la shu pak ru dia covid ki ong bikin siu shi hajatun ka ki asya men makin trai shi hajatun ka kapisa kin haban up hadu next year hatu ki asya jungi ki la ban trai klam ka bam lada idon ino ya asya jungi ibayo positif mdan mana ba shi me ke jingkit klik nak bantai ki asya ki jungi kalau ka ke ban sosi mereka bat kumjuru nak kalian jonga di marwai ngam semula te ban priang barok ki ong ki asya ki de ki frontline workers lada ki asya ki de ki frontline workers ka government kala dei ban trade ki asya kum baka trade lang ki ki frontline workers ki frontline workers fi ai da jing siu ko ba he fi pha ya ka kam nri ki asya klem kuno ka jing siu fi panang tang sia ja tengka kamu fi pha ya ka kam hatu phim dan jing so ba phin ong ki asya bikin dei ki frontline tena kalian jong ka Meghalaya asya workers union hi da ko wi jing mur ni la shim ya ka rai ba na do menta ka singi sangi asno ni ka jing trai kam jong kap ba ka state government hi kampat ayah kono ke jubab halor kini ki mat jing dawa gitu ti ngan cuman san khendiat ki points ki ba na katai ka shithi bengla da phat ma kidan ki jaka kom shot spot south west kidan ki jaka ki ba ka so kut kim pelat ki om ba kanan ke technical problems technical issue te haki tu kim la ban sim ding ba ka PFMS to ya ka tu ni pediang to le sen re la kata ki la persha ki la au persha ne dengan sebelah cek nang ta shushu haka ba ya dei bat kani ke MNBS ba ABS na ka health department hi ka grand shine ba ya kani na du 2000 hadu 8000 ka prahi na du 2012 kila dat pha ya ka sanction ba ya kila dat pha sha kan ya kani period zai du ada ka pra hadu 8000 ka pra uma sha dat pha sha ka state government kat ba kio ka plan ne ba ka health department hi kala ba pai ba ga submit sha government of Meghalaya fund sanction are awaited. Kemudian are awaited from the Meghalaya, from the government of Meghalaya. Kalau mau nang ning isya ba ka state Meghalaya ka batsa ya ka pisa jon ki asya MMDS ba ABS. Balay ba ka batsa ka ni pisa. Ki asya kira dei ba nadu ada kat kidan ki ba yak no kidan ki balapang ki yak no kidan ka jingtemen ki yak no balay manusia pilihan. Balay kita ko kata. Bang isu tu ba government ni kam khen snap ki asya babaling nang siyo na ikisa nang ta shushu umdai tang kata KPS ba kana MBS ka de kementar ba khrab ha ini biju ai incentive na ka central kiyo bantangan kami ijingan kam baman gasni khindia khinsa bai ba mai di khine amya sa hinra ka ba khado nang tang ki asya plu ye tang asya rat no ka leer ha kipor por ki ba dan ki kita jinja ta kamaria da itu ibai MNBS ABS kiyo ban repair yang hendak kan sa ibayo tentang idan na tentang kala alam ko pisa daki sanhojan ripojan da kitu kiyo ban repair yang da kitu kiyo jimantai ka bakhan pon rusho ndai balai ko government ka bat sa balai ko government Meghalaya ka bat sa ek pisa nang ka shusho ko ambo jikli ka na ka banta ka pandemic angan ya ko point sange
nak bentar pandemik COVID-19 pada ngila depan. But nadu last year kelas dang, nadu ajaran ho kelas dang kene kelan COVID. PPE kim an. Nala kata ngila request bagi an otang alis tang gitu bijaka bakhan bon pelat bayo positif alis ki asha ken khamlong secure de. Namar ko para mention president menta de ki asha ki positif undang rapai manoban samaraki. But kan on fin nadu bagi sedang ye kali COVID. Ki insentif bagi di banyo man ko bana. Ki berit ki do no namar ki berit ken misha sho kan le gitu bijak ki activities. Ki daily activities bagi asya ki diban le kim asyo namar bale ha bakado kali aten ki patient COVID kinon aten si khulung tengah long hi tikina bi asyo ban net visit home visit nak tambah kan ni kesem jing ha ki asya kin ha up the take tangi tu sya jam baga government ka penmang isi hajar ide tangi bai segera di minister ru kan dak si seniru nak kata kata em ki jing sya government ka bala sungtho bagi khon ki dan kam kumukpa jong yang kesam ude bantik ki jong kam jadi khon Entah orang habak ingin hab depan. Lagi kita hanjah bakal do umtip kamran kami pam tip kamran pendiam kipon. Kani kadi ke government ke bangin la wajud ho. Bat ka jing shisha government kadi benar ke responsibility nam tadi khon kiti. Kumna bakal pelat iksa kumna bana. Patur yaki habak do kisap an. Nam ta shushu. Ki ai mention kan dia ki ai last year ya ka face ya ka gloves ani ya ka mask ki ai tang arjo tang arteli. Reka hadukut kasnam yuase arteli hatin apal jam nala pisah kim ai kin hak beina apal jam banthit ki mas banthit ki hand la banthit ki sanitizer ke government ai ko hukum kani bangin la an mundur hukum ki berat bariatang bangin ki kenthai ki munyan kata bangin la an nah ki jinglang breman breru kata kadai ke ba ngingin hapan sakri ki asa kin hapan sakri kham hasisu ya kasnam kathau ya no sakri ya ki bahing basam ji minister ji bahing basam ji officer ji bahing basam ji bilong he bilong han ki mundur tang bilong he lang han kim dam shi bahian basam ki barit ke bariam ki asha ki dei door to door ki dei front line workers bahabrong man ko wei pa ko wei ke yen ki haban learning ke jin pang ani stom ka long kum no kin haban yet ada benya but sa khat do khat wa ngan ong tingan penjrong ke jingkran ngan penjrong ke jingkran hang ni ba ke jingkar pa na kaliang jongi kum kami gahaya sha o pas yen hi ngin chupin kan mau ya the last hunger strike ke bangi ngidan dan nia kenduk jing hau ar jahat krang nia kenduk jing kalau bagi strike dan sangat terekam ku mengin declare tentang bagi doctors ki nurse ki dan ki bakam long root ki asha ki berngam lai bang di kan sangat di kan terekam ngin weng no kani ke de jing terpa sa shi sien bana kalian jong megaraya asha wa kasian hi basmo bha ki doctors ki nurse ki rang basnam ki BPO ki BDO ki officers ki no kim dai ban penting ko tempa na ki asam ha ba khadu ni tempa na kapisa na kapla jong ki officer ni tempa na kapisa na kapla jong ki doctors jo ki amgo man ki jaka handai makir dan ki chakri jong sarkar ni pa na sarkar ba kali kami ni ukpa jong ki sam jong ka state hi bro ko wai tingi ke pa jing kersha na ka health department ni ke pa jing kersha na ki health workers ki ba jwi ilang ki jing khia jong ki asa baro shikata kata kadi ke jingkar pak ke jong ke Meghalaya o asha workers yunan hi bakin nang dai penting ko tempan hanreng pang ke jingkar kersham bakin ni ilan ke jingkhia ai lam ke khubor ke bahatam ai lam ke ti ke jat ki bakum no bakin im kinyo lam ke bentaban impat ndai makin sokut sak haju